Lupastra me son trupeu. Evo, es mai la guerra. Espera cor que stan lu chefe o ple lupastre d'aqueu país, vesi chaque jour dispareisse de meis hommes que son agantau o tuà per un ennemi sanguinari semblable a una banda de loups. Encara un cor, ayer aviam mai de 1000 de meis gent per defendre nostra ciutadella e en leisa tuam un brave capitani, lo meilleur d'entre elli. Aqueu era lo mai fidele e lo mai brave de tutti. Era tot giù proche de eu e m'hauria seguit jusqu'au bout del monde, me podiam frisar en eu sense limita. Après li hagué rendu aquel homatge ben meritat, me fogu leu reorganizar nostra defensa, es ensin que hi arrangà tota mei trupa, des officiers e pitjón tamburo estafeta, en passant par la niada de soldats de tota mena, sigués un artilleur o arquebusier ou de l'infanterie ou cavalier, li deviu tot resconfortar e motivar per n'en faia de brave que plegarien pas davant lo danger de l'escarmutxa. Adon, li ei demandat de se batre com de chin enrabiat, de tenir bon e com que siegue de palachar son poste devant la furor de l'ennemi. E acabam un discours en li afortissent que se tenien aquella postura seria suffisent per descoratjar les atacants e que és elli que prendrien pou e que s'esbinarien a la vitessa de l'uiau. Tutti meis hommes m'escutaven, ben esquitxar les uns contra les autres. Prengueren coratge e prometteren d'una soleta voix de pas brantar que caribessa. Mai din la serrada, s'es ausi un cò de canon e aquí sense calcular mai cacò, tutti partigueren s'escondre din la campanya din les bois alentour, abandonant la plaça. Sucament, era pas lo canon qu'havia tonat, mai lo tron d'una chavana pront lunxa. Podés tojo assajar d'arrangar d'en mari sordat, vous faran des promesses que tendran jamais, e a la première alerte de danger. Adiu to son coratge, volei seran soler, vostre heroic exemple e vostre discours li retendran jamais. Podés tojo ocupar les orilles en un ase, n'en farés jamais un chivau de cursa.